Kamal ka Noor Online TV. Kejan gwas me baro dan palpin kaleran banaling. En wala shanka wel ka pairo ron kin daro di jandang ruidungwan. En raja banar kejan gwas me inshallah do take a wood mishi gadol me take run wel diok nakre weka torit gwas mishi ngwane shi take rolten. Jendan ban lat kejan dan banaling. Gore nywa ka ne ko kien ko bialerin kontelat ke bien ke charling agwa ka tung nas. Chitkemen shaling ka tanja no shalado shi wut metekerun ti jandang diok gadol metekerun wal diok bar en wuda mo shal ka je agasino cha wuda mo shayen akuma sa Sudan rewish ke torit ko cha dollar todo mo cha ber ke queen bar ka shu dollar todo mo yede shu jen gwat min cha janang redwel wal ka shu yedo jenen wini kan ngani shalaro kan teken ka ral lat kan ke teken ka dol ga tin ajan gwas dan wo gwaitin en gwas mo shu te kan wat kel mi she ka cha ka shu ro shu mo ka queen bar gwas mi shiga roltin ka shu queen bar chu yot chu dol tor mo mete gwas ngar ka ngara ne kan dol kokin chu shu bar ne ka log de kg de ajan dan ne ka dol mo ka kor ka mi cha nang dol wal wa kan le jan gwas mi en Ramadan en shi dollar tor mo ber shalaro shaje yen entam jare tijen ajen le dan de linga jan gwasame ka kwiri ga man shawra lat gorno jen be nywanas ko ken ko kanetiti ke ne diti kan janyen gwasame te gatiketen ke gwasame te ne diti enteketen ajele dan de linga jan gwasame gorno be nywanas ko tin ko ken biata kamal